Namhlanje usuku lamanqamu, indoda yami izomuva in nami la endlini. Angisho niyakhumbula ukuthi umuntu wami ulahlekelwe umsebenzi and mina ngam-offer ukuthi angeza ukuthi azohlala nami kunokuthi abuyele ekhaya kubo mase kuba nzima ukuthi afune umsebenzi. So-ke namhlanje bese kumele ngivuke guys. But I'm about to wake up ukuthi nje ngivelane nje ngazumeka ukubone lobuthongo lobuthi lelelele ubuthongo basekuseni. So right now ngivukuzumekile naku ngiphupha engathi umuntu wami uyangicwilisa ungicwilisa ngekhanda etoilet. Uyibona nje leyo vibe le iyakuyizo so nje iphupho elingekho mnandi ngiyakwiliza la etoilet ngivalekile akuphefumuleki. Kodwa ke njengamanje ngivukile, I am trying to adjust. Yabona, I'm trying to adjust. Ngiplane kahle izinto zosuku engqondweni yami because ngiyahamba ngiyohlangabeza umuntu wami ngiyompakishisa. Izothi fika i-truck leyo ukuthi apakishe into zakhe, mina ngizobe sengimpakishele yonke into ngimsize njengomuntu wakhe phela. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu esedale uAdam wathi ngizokwenzela umsizi abe ngu-Eva. So nami njenge-girlfriend eqotho-ke ngiyahamba ngiyosiza umuntu wami. So guys, I am done. Kade ngithatha ibath. So iyona outfit yosuku lena. Niyangibona ukuthi ngibaba kanjani, ngishisa kanjani, ngibaba kanjani. Ngigqokele nje ukuthi ngoba ngiyopakisha, ngiyosebenza, ngiyoba matasatasa, ugirl uyojuluka. Izinto ezicomfortable lezi ukuthi ngizokwazi ukuthi ngisebenze ngazo. Oh, okay. By the way, nanti ucingo likhala. Let me attend ucingo ngizwe ukuthi bafunani ubani ufonani kumina. By the way, I think uBaby vele because ucingo lami namhlanje because I'm not working, I think uBaby. Hello baby, unjani? Unjani sithando sami usuvukile? Ake aphendule uBaby on the other side asho ukuthi usevukile. Ay njoba ngibuka ucingo uBaby ngitshela ukuthi sekwenzakala iwishi ke emishimishi lana sebefikile abantu labe kumele ngabe bafike ntambama ukuzoqoqa impahla zakho uBaby uyayithatha uyayifaka kulezi zinto lezi zamalokha ku storage for the time being. Uthi sebefikile bafike ngabo 4 bathatha izinto bafika nabantu ngoba ngazi ukuthi truck yabo iya kuphi sekube ne mix up kuma kuyikhathi zokwenza lezi zinto. So badecide ukuthi kunokuthi bangamthutheli namhlanje since kuukuthi iphelile phela indaba yakhe yelizi yakhe ngalolo langa. Kumele aphume amove out of the house. So bafike earlier. Okay, uBaby efonini ungitshela ukuthi kodwa ke kunezinto ezincane asayoyilungisa uzofika la endlini uzohamba uyenza ikhanda mebuye ukwenza ikhanda kunezinto ekumele ayihambisa ngazi kuphi emnganeni wakhe nakuphi uzobuye kodwa uzoza lana. Shukuthi ke family njengoba iboyfriend yami ithi ayisezi angisayi manje kuyona ngidecide ukuthi ngi-order ibreakfast isifikile ke ibreakfast yami. Sengizodla ibreakfast mengiqeda ukudla ibreakfast ngizobe sengiyahamba. I think ngizohamba ngemall but othi ngiqeda ukudla and then I will decide. So ke family, I am done eating my breakfast. I'm about to go to the mall. Angitshengisanga ikhanda lami, angisho ngilishintshile ikhanda lami. Ngipreparela ukufika kwenzodza yesterday. Ngilenzile ikhanda lami. This green hairstyle. So I'm about to go to the mall ukuthi ngihambe ngiyothenga i-air fryer because la endlini ngithengile igrocer. Istofu sami lesi soloku safika bengaze ngisebenzise kodwa sengisilungisile. Bekuyindaba zama settings sesiyasebenza. So mase ngine air fryer umuntu wami uzokwazi ukuthi afake oven akwazi ukufaka nezinto ku air fryer and then impilo iqhubeke, impilo ibe mnandi, impilo ibe mjojo. So ke family ngizonibona mangabe sengibuya e-mall but ke ngihamba isikhathi eside. Kuzomela ngisheshe ngibuye because angazi ukuthi uBaby uzofika ngasikhatsini and angifuni ukuthi ngimxine ngiloko ngimfonela ngimbuza ukuthi how far baby kanjani angifuni ukumstressa yabona. So ngifuna ukuthi ngizwe ngaye ukuthi uzoba right nini, you understand, because angazi uhambisa kumuphi umngani kuphi izini izinto ayihambisayo yabona. Sho ukuthi uBaby nje ufuna ukumuva ini la on a clean slate esesothile yonke into yakhe yabona lonto. So manje ngiqeda ukufika ngibuya e-mall. Ngicela ningihleke guys. Ngicela ningihlekeni, shame ngihlekeni.
yazi ngihambe ngiyothenga i-air fryer kuphela kodwa sengibuya nenqwaba yezinto. Okay, ngithenga amabhodwe ami lana engizopheka ngawo. Amabhodwe amahle guys, azomesha la ekhishini. Ngathenga this beautiful coffee machine because umuntu wami elithanda icoffee. Mina angikho mngako ematiyeni nasemakhofini ngumuntu wamanzi, but there and there ngumuntu wamanzi nesmoothie. But there and there i-coffee nalo ngilenze yabona. Ngithanda lama frappe wami lawa engiwathandayo enwaziyo. So ngaphinde futhi ngathenga ke nansi i-air fryer kade ngiyiphumela endlini. I-air fryer ke ingiphoxileke angiyitholanga efana nale coffee machine nezinye namabhodi nezinto engiyithengile ke ngifice kukhona lena e-black nalena e-silver ne-white. So ngase ngithatha lena e-silver and black because u-black buzovelane ungablendi ungabonakali nje unga-add i-flavor e-kitchen lami yabona. And then ngathenga i-toaster guys. Bukani bengihlwempu kanjani nje, bengifana nomuntu ongenalutho, ngifana nomuntu ongenalutho. Look at this beautiful toaster. Ne-blender ke laphayana, ne-blender. I-blender bekade nginale blender yesandla yabona, le blender le eyikhaphu unyana eblendayo bengenza ngawo ama-smoothie wami. But like right now I bought i-blender yangempela. Ama-chili sauce wendoda yami le cause iyayithanda into eno-chilis. So ngivelane ngawaphatha cause ngangawathenganga eqaleni yabona. Mase kuthi lana ngimthengela izinto ezincane yabo, izinto zase-bathroom, into zokugeza, into zokugcoba, izinto engizazi vele ukuthi uyayithanda yabona cause ngiyamazi vele ukuthi ugcobani uthandani. Mase kuthi laphayana ama-glass lawayana awu-2, ama-glass sexy engiwathengile ukuthi mangabe nje sifuna ukuba sexy sideka amatafula sikwazi ukuthi sisebenzise wona. Isizathu sokuthi ngithenge lama-glass abe-2 kuphela ukuthi ngifice khona wona wo-2, but ngifakile ke esitolo ngashiya inamba yami ngafaka i-order ukuthi masebe available ngicela bangifonele noma bangisendele i-email because mahle kakhulu, ngiyawuthanda imicondo yakhona. But ke I'll let you know if kusengiwatholile ke. Mase kuthi ke ama-scent lawa endlu, i-scent enukisa mnandi indlu, nginazo lezi zinto lezi ezigcwele indlu, but lezi ubaby i-flavor le enuka endlini yakhe. So ngiyithenge ukuze mhlawumbe ayizwele amkelekile yabona, ayizwele nje kumnandi comfortable ekhaya. Mase kuthi ke into zami zokugcoba lezi, I was just refilling my own stuff. Into zami zokugcoba ke niyazi into engigcobayo ke, umuntu ongayazi into engigcobayo i-Blue Bay yonke. Mase kuthi lama-cups lawa ngiwathengile ayamesha because I know ukuthi ubaby uthanda kanjani, uthanda lezi zinto lezi amasuphu, amatiye, ama-coffee, uyathanda nje into ey'phuzayo ubaby, ngisho namasuphu yabona. So ngithengele zonke inkomishi lezo eziwu-2 zesuphu just in case mezenzela isuphu ke nami ngimsupport ngiliphuze naye noma ngasiyo umuntu olithandayo yabona, kodwa ngiyaliphuza kunayo inkinga. Mase kuthi amabhodwe amanye lawa ngithande ukhala wawo ngase ngiyawathenga, awafani nalawayana lawa awuthayela, lawayana ilawa bathi nama-porcelain pots or angisazi babizwa ngani, but ilo nhlobo nje lama-pot all in. Leli ngilithengise ukuthi nje lihle kodwa ke selikhona ke. Izona ke into zonke lezi engiyithengile ngilungiselela ukubuya kababy. So right now ngiyahamba ngiya eminyango ngiyoset up itafula la sofike sibe na something khona, something sexy, sibe na something sexy, mina nomuntu wami si enjoy nje kube mnandi yabona. Ngiyabona sengilungise kanjani, ngifaka amawayini, ama-side plates, nanti ke iglass lodumo engilithengile, iglass lodumo. So ke family, right now ngizohamba ngiyogeza ngoba umuntu wami usefonile ke wangitshela ukuthi hayi in an hour's time uzobe esekhona la endlini. So ngizohamba ngiyogeza, ukudla sengikodile kusendleleni, ukudla esizokudla mangabe efikile because ngifuna ukumamkela kahle ayizwele esesekhaya. Nzanza uqwa kanjena ke mangabe uzovakashelwa indoda. Gqoka ilingerie, ngasho ijazi, inkinsela yejazi alisangishisi guys, but ngizobekezela because umuntu wami ke useya driver, uthi useseduzane, usesukile kwi-last location yakhe, useza la kumina. Awe ma guys, yo sifikile ke indoda yami ayiyinhle, ugundile ekhanda, inwele zakhe begcwele ikhanda, bosekhathile emaceleni. Oh my gosh, yo guys, niyayazi lo feeling yokuba nomuntu omthandayo mara
Njengamanje sinesikhathi esimnandi nomuntu wami yo asisahleki i-vibe emnandi emnyango sekusebusuku kupholile, we are drinking wine kade siqeda ukudla nami ijazi nje sengilikhumulile ngalilahla lapha sengisalele ngelingerie leyo bakithi. Kumnandi, umuntu wami is appreciating me and umuntu wami is looking forward ukuthi njoba sizohlala ndawonye. Nami-ke I am excited. Sesiphoqwa yiwona-ke ama-light angaphandle angazi nje avela nafiliza akusagqamanga kahle kodwa as long as umuntu wami ngimbona nje kona okubalulekile. Like right now sesiyiphonse emanzini ngamalingerie lawo siyayibhukudela bakwethu. Kumnandi nje, we're having a good time, siya-enjoya, it's beautiful. OMG, sesivukile-ke guys the following day. I-following day manje kade sinobusuku obude izolo sibhukuda siphuzile iwayini but we are not drunk. Besiplagile nje besiseplagini yabona kade kumnandi kakhulu. So right now sisembhedeni ngithe nca endodeni esifubeni sendoda guys. Yo inhle indoda yamba kwethu, yo yinhle bakwethu. So ihanki lami ke nje lithi sirelaxele embhedeni since isikhathele yabona singafukusi. Nabuka ubuthongo sebuthi lelelelele kumina yabona lo buthongo lobu basekuseni phela right now abo 9 yabona o9 basekuseni buthi lelelele ubuthongo kumina sengiyazumeka ke. Kanti ngizumeka njena indoda yami izohamba iye bathroom ifike ixobi yabona ifreshen up phela sekuseni iyayithanda inkunzi malanga ugeza ubuso uyayabona nje uyavuka isekuseni. Meqeda lapho umuntu wami ke njengamanje mina ngisalele ngiyabhadla ngiyahonqa. Ubaby uyaklina manje, mina ngilele bafethu. Ubaby uyaklina phela bekade senza imesi izolo mangabe sesibuye ephuli sesiplagile seseplagini. Kumnandi nje besinesikhathi sonke isikhathi esimnandi and ubaby usenza ibreakfast ngisalele njalo. Usenza ibreakfast nje usetha amatafula ke ibreakfast yakhona ayi ulozolo lento. Ulozolo lento usetha amatafula ushaye kwakusa cocktail inyana nje uyakubona ukuthi ukudla kwakhona kumnandi bafethu. Hayi uyapheka nangumntwana abantu. Mina ngivuka nje sekudekwa amatafula hayibo sesiyadla ke mina nomuntu wami right now sidla ibreakfast. Sothi ke masiqeda ibreakfast sibone ukuthi usuku luyasithatha lisisa kuphi but sikhathele nje but we are having a good time. Usuku lethu lokuqala sesihlala ndawonye namhlanje yabona lonto le. Usuku lethu lokuqala sivuka ndawonye sesihlala ndawonye because most of the times mina angithandi ngumuntu ongathanda ukuletha abantu endlini. Angithanda ukuletha abantu endlini. Yeah, most of the times ubaby naye bekathanda usebuka mina ovakashela yena. So ke guys lana ke phela njengo girlfriend grateful ngisawasha izitsha ke manje ngiwasha izitsha singaqeda ukwasha izitsha ngigeze sibone ukuthi usuku luyasithatha lisisa kuphi. So namhlanje it's a lazy day between mina and ubaby. Ubaby by the way ke ugqoke i6 pack yakhe yabona uyile ndoda le ithanda ukuhamba around indlu ne-short encanyana mase kunje ngaphezulu ubaby nje akathandi bakithi alithandi ihanki lami ukugqoka. Ugqoka nje u6 pack wakhe uthi ugqoka u6 pack. So we are having a lazy day kumnandi sichilele. Ubaby ke manje uyangicela uthi ucela sihambe siye eklabhini because i-Saturday namhlanje ufika izolo ngo-Friday. Uthi ucela sihambe siye eklabhini because ubaby yena uyathanda uklub. Mina ngithanda uklub, I don't do clubs. So ke bafethu ngiyacompromise ke manje ngiyavuma ngithi kulungile singaye eklabhini. Ubaby angitshela ukuthi ucela ukuthi kube yena ozokhetha ingubo ozokhetha izinto esoyigqoka. Mina ngizokhethela uyena because uyena umuntu oklabhayo mina ngazi lutho ngama-clubs. Awusuka nini madoda seli-ready ke ihanki lami mina ngisayimonyonga ngale ngisayiphopotha kodwa guys niyambona kodwa umuntu wami ukuthi muhle kanjani. Niyalibona ihanki lami owami lo muntu ngedwa bafethu yo as angibelieve lento. Umuntu wami ke right now we are taking i-content umuntu wami uyangishutha uyadirect ukuthi ufuna sishuthe kanjani. Wow, this is interesting ukuthi umuntu wami angidirect ukuthi ufuna sishuthe kanjani because most of the times mina umuntu wenza i-content. So this is going to be interesting ukuthi sihlala ndawonye abuya ngisize ngama-pose ukuthi do this do that yabo. Yeah, so ke asambeni ke siye eklabhini siyobabona sibone ukuthi basiphatheleni.
Yo family, angikhathele ngathi umzimba bebengiqoba ngathi ngama pieces nje ngilele ngiyahonqa. Umuntu wami ke usevukile njengamanje, uyasebenza kwi-computer. I'm not sure ukuthi wenzani, mhlambe maybe he's job hunting or something. Imangivuka ngikhathele kona impela nje, umzimba ukhathele. Kodwa uthi ngihambe ngiyothola umuntu wami nje ngizombingelela, yabona nje kube mnandi. Akodwa baby, wena uyongibukanisa nomamezala mangabe sesishadile. Awubheke ngisalele, wena usuvukile, usubhizi emalaptopini uyasebenza. Hayibo, ubhizi ngani vele umuntu wami? Ubaby u-excited lana, ungitshela ukuthi it's a surprise lento le ayenzayo, uzongibonisa yona mangabe sesigezile kahle, sithi ukuyidiscuss. So few hours later, sesembhedeni ke ubaby lento kade ufuna ukungisurprise ngayo bekuyivideo bafethu e-top quality, ivideo e-edithwe kahle, yashuthwa kahle. Ubone ukuthi umuntu kade enza le video le bekade ene-story behind. Ngazuthi nje ama-short lawa amanye ashuthwa, angazi ashuthwa amakhampani atop. So ubaby ke lana ungicela ukuthi njengoba sengiyibonile le video, naye ushutha ishort yakhe, ungicela ukuthi kunganjani ukuthi mhlambe ngimi-introduce online as i-boyfriend yakhe, maseke siba ne-channel yama-couples, or singaqhubeka kwi-channel le mina ngikuyona on my page, as well as all of my channels, sibe yi-couple, and then so that naye azokhona ukuthi athole ama-brands mhlawumbe angasebenza nawo while he is looking for a job, and imali la aphume nayo emsebenzini he is willing ukuthi ayi-investe on this couple thing. Yabona ukuthi samba ama-vacation ngemali yakhe, engabe imali yami, samba ama-vacations so that we can have content, and akwazi ukuthi attract ama-brands like fast, and kulama-vlogs wethu uzotshengisa epheka impilo yethu nani. Uyasho vele impilo yami is out there, vele outside. So yena nje ukuthi mina ngimi-ede kwi-channel yami, but uthi no pressure, imali esobe siyenza online iza kumina yonke, yena uzothola imali mangabe ukuthi khona i-brand ifuna ukusebenza nathi, noma kune-brand mhlawumbe abantu besilisa efuna ukusebenza naye kuphela, uzohola ngale brand la azobe esebenze nayo. So family, leso isinqumo esikhulu kakhulu ukuthi ngasithatha, yabona. So right now ngiyamuzwa nje umuntu wami uyakhuluma, but ngiyacabanga kodwa nawe uyangitshela umuntu wami lana ukuthi afuna ungipressurize. So ngisacabanga family, angeke ngikwazi vele ngithi yes on the go. Kuningi kumele ngicabange because this is my business, and mangabe uyi-one uyakwazi ukulicontrola kalula and you do right, and mangabe sesibabili angazi ukuthi mhlawumbe ngingaba right noma singatrolwa online or kungenzakala ini, but judging by indlela ubebenza ngazi izinto angakwazi ukuthi amelte inhliziyo zabantu, and naye le income ingamsiza ukuthi while he's still looking for a job, and maybe ungathola ukuthi ijob angabe sayifuna because useyabona ukuthi he is full time, because ukuba influencer is also a full time job. So nicabanga kanjani, nibona kanjani nina ubaby ngimfake kulento yami yob-influencer, ngim-introduce to ama-followers wami, or ngenze kanjani ngim-introduce to my family members, my community, ngimenze njani, like to my followers ngibazisa ukuthi okay kunento kanjena nangumuntu engithandana naye kube ne-boyfriend reveal. So ikhanda lami lihlangahlangene family. Just comment down below ukuthi ngiqhubeke yini ngim-introduce to my community, to people who support me, to my family members online. Just comment down below ukuthi ngizobe ngifake enkingeni noma ngiqhubeke yini. Siphinde sibonane ke futhi family ku vlog number 3.